Pozdrav, pitanje glasi, kako to da je čovjek po fiziologiji i anatomiji biljojed, ako ima sve karakteristike svaštojeda, kao što su znatno kraća creva i želučna kiselina jača od drugih biljojeda, zube kao što su očnjaci i umnjaci, sekutići, dok drugi biljojedi to nemaju. Krv koja je neutralna, odnosno vrlo blaga, alkalna, raspored organa u telu najsličniji svinji i tako dalje. Dakle, nema fiziologiju mesojeda, ali ni biljojeda, već svaštojeda. Uporedio sam i u brojevima sve ove podatke, ali da ih ne iznosim, da ne bi postavljanje pitanja dugo trajalo. Pozdrav, Bog vam pomoga. Nisi dobro, prijatelju, zaključio. Čovjekova anatomija, fiziologija nije svaštojeda, čovjek je po anatomiji biljojed, ali ima mogućnost da može u izuzetnim situacijama da se hrani mesom, zbog toga ima te neke blage očnjake koji su daleko od očnjaka mesojeda, ima vrlo dugačka creva kao creva biljojeda, vrlo blagu želudačnu kiselinu, tako da čovjek može da konzumira meso u malim količinama ako nema biljke, kao što može, kad čovjek pada u nesvest, da mu se šećer i voda, jer šećer je prost šećer koji ide, taj beli šećer u kockicama ili sa čajnom kaščicom, onaj beli šećer u kesi. Znači, to je prost šećer koji ide direktno u krvotok i daje energiju. I onda mu daju šećer i vodu da dobije energiju kad pada u nesvest. Naravno da beli šećer se ne preporučuje za konzumiranje, ali u takvim izuzetnim situacijama može da se konzumira beli šećer. Kao što u izuzetnim situacijama može da se konzumira i tablete vitamina C, iako se to ne preporučuje za zdrave osobe, ali kada čovjek je u teškom stanju, može da uzima tablete vitamina, minerala, je tako? Tako isto čovjek može i da uzima i meso u izuzetnim situacijama kada nema biljke da jede. I zato su biljke date da jedu. Iz razloga što ljudi veruju kao što ti veruješ, pogrešno, vodeći uzrok bolesti i smrti je nezdrava ishrana. Znači, jedenje mesa je vodeći uzrok smrti u savremenom svetu. Znači, jedenje mesa, pa onda jedenje rafinisanih i prerađenih, znači rafinisanih ili prerađenih proizvoda. Tako da je nezdrava ishrana to što ti kažeš i to za šta se ti zalažeš, to što si ti istraživao po nekim goveđim portalima, što je skroz netačno. Ja bi o tome mogu ti pričam šta se na internetu ima i šta piše. Znači, 99% onoga što na internetu piše vezano za zdravlje je laž, je neistina. Znači, 99%. Tako da ja preporučujem sajt zakonizdravlja.com za informisanje o zdravlju, higijeni, prevenciji. To je mesto gde imaš najbolju literaturu o zdravlju, nema nikakvih egzibicija, literature, kvazi lekara i tako dalje. Ako hoćeš se informišeš, izvoli, pročitaj, a ovo su neozbiljne priče da je čovjek svaštojed i tako dalje.